Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda iri no kuri FM ku murongo w'104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Wayeshata akadomo radiyo yacu voa.com ni urubuga musangaho ibiganiro byacu byose, naho kuri Facebook, X, Instagram na YouTube ni VOA radiyo yacu. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ugiye kubagezaho amakuru muri uyu mwanya. Mu Burundi indwara ya kolera yadutse mu ntara ya Rutana mu majyepfo y'igihugu. Abenegihugu bagume bakurikiza impanuro za muganga, bakurikize amabwirizwa tubabwira y'isuku, ariko kandi bagerageze kugabanya umurindi wo kuguma baja hakurya i Tanzania. Uyu ni muganga Simon Claude Irakoze ukuriye akarere k'ubuzima ka Gihofi mu ntara ya Rutana. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko afite imbaraga z'umubiri n'ubushobozi bw'imitekerereze byo kuyobora Amerika mu myaka 4 iri imbere. Muri Iran, Masoud Pezeshkian wahoze ari minisitiri w'ubuzima niwe watsinze icyiciro cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu, naho Afurika y'Uburengerazuba irakira inama ebyiri z'abakuru b'ibihugu zitandukanye, imwe ya CEDEAO, indi y'ibihugu byayivuyemo bya Mali, Burkina Faso na Niger. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umaze imyaka 50 mu mirimo ya politike yatangaje ko afite imbaraga z'umubiri n'ubushobozi bw'imitekerereze byo kuba yayobora Amerika mu myaka 4 iri imbere. Inyuma y'uko bamwe mu banyamategeko bagize ishyaka ry'abademokrate bavugiye mu ibanga i Washington ibikomeje guhihizwa na benshi ko uyu mugabo ufite imyaka 81 y'amavuko yaba atagifite imbaraga zihagije n'ubushobozi bw'imitekerereze byo guhangana na Trump mu mezi ari imbere ngo iki gihugu cyinjire mu matora ateganijwe tariki 5 z'ukwezi kwa 11. Mu kiganiro cyamaze iminota 22 kuri televiziyo ABC hano muri Amerika, Joe Biden yemeje ko ariwe muntu ubereye kuyobora iki gihugu kandi ko azi uko ibisabwa gukorwa bishyirwa mu bikorwa. Amagambo yavugiye kuri iyo televiziyo ni kimwe nayo yabwiye abamushyigikiye bagera kuri 300 muri leta ya Wisconsin. Abademokrate bakomeje gutinya ko igihe cye ku butegetsi cyaba kigiye kurangira kuva mu cyumweru gishize ubwo yagiranaga ikiganiro mpaka na Donald Trump ntabashe gukurikiranya ibitekerezo neza, cyangwa rimwe na rimwe agasa n'utaye umurongo w'ibyabajijwe, ntahagarare no ku bikorwa amaze imyaka 3 n'igice akora nk'umukuru w'igihugu. Perezida Biden noneho akurikiranyaga ibitekerezo adategwa cyangwa ngo azuyaze mu gusubiza ibibazo bikomeye. Yavuze ko mu gihe icyo kiganiro mpaka cyabaga yarananiwe cyane, atameze neza kuko yararwaye ibicurane. Yavuze ko kuba ataritwaye neza icyo gihe ari ikosa rye, ariko yongeraho ko ryari ry'akanya gato atari rihoraho. Umunyamakuru Stephanopoulos wakoranye icyo kiganiro na Biden ni umwe mu bazwiho ubuhanga hano muri Amerika. Yatangaje ko Trump we yanze ubusabe bwo kwitabira ikiganiro nk'iki. Washington, ijwi ry'Amerika. Muri Iran, Masoud Pezeshkian wahoze ari minisitiri w'ubuzima yatsinze icyiciro cya kabiri cy'amatora y'umukuru w'igihugu. Yarahanganye na Said Jalili wari ushinzwe ibiganiro mu byerekeye nukiliyeri. Pezeshkian yasabye abaturage kumushyigikira mu biganiro ateganya kugirana n'ibihugu by'Uburayi na Amerika, koroshya amategeko akarishya ahatira abagore kwambara ibitambaro bipfuka mu maso no kugarura amasezerano ya nukiliyeri yo mu 2015. Hari abashidikanya niba uyu mugabo w'imyaka 69 y'amavuko usanzwe ari umuganga w'umutima azabasha kubahiriza ibyo yasezeranije abaturage, kuko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei afite mu ntoki ze imirimo yose irebana n'igihugu. Niwe ufite ijambo rya nyuma muri iyi Repubulika ya Kisilamu kandi azengurutswe n'ibyegera bye by'intagondwa. Perezida Pezeshkian kandi arasabwa gushakisha inzira yo kugera ku byo yiyemeje muri iki gihe cy'intambara ibera mu ntara ya Gaza hagati ya Israel na Hamas n'iya Israel na Hezbollah. Hari kandi n'impungenge ku bikorwa bya Iran byo kongera ubutare bwa uranium ku rwego rufatwa nk'urukenerwa gukora intwaro. Abategetsi bo muri Iran bavuze ko Pezeshkian yatsinze amatora n'amajwi agera kuri 16,300,000 mu gihe Jalili bari bahanganye yagize 13,000,000 Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ya Iran yavuze ko abantu bagera kuri 30,000,000 bitabiriye amatora yakozwe ku wa gatatu nta ndorerezi z'amahanga ziyahagarikiye. Indorerezi z'imbere mu gihugu zavuze ko abatari bake bagejeje igihe cyo gutora batayitabiriye. Video yohererejwe ijwi ry'Amerika yerekanye site z'amatora zitariho abantu. Abaturage babibonye n'abanyamakuru b'imbere mu gihugu bavuze ko aya matora yo gushaka usimbura nyakwigendera Perezida Ibrahim Raisi yitabiriwe n'abantu bake.
Umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza wemeye ibyasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo kwinjira mu biganiro bigamije kurekura abafashwe bunyago barimo abasirikare n'abasivili. Umwe mu bayobozi bakuru ba Hamas yabitangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters kuri uyu wa gatandatu. Ni nyuma y'iminsi 16 habaye icyiciro cya mbere cy'amasezerano agamije kurangiza intambara muri Gaza. Umuntu utashatse ko izina rye ritangazwa kuko ibi biganiro byabereye mu ibanga yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko uyu mutwe wa Kiyisilamu watezutse ku byo wasabaga ko Israel igomba kubanza kwemera ko ihagaritse intambara burundu mbere yo gusinyana amasezerano kandi izemera ibiganiro byo kugera kuri iyo ntego mu gihe cy'ibyumweru 6. Umutegetsi wo muri Palestina wegereye abari muri ibyo biganiro yavuze ko uyu mugambi ushobora kuzagera ku masezerano y'amahoro Israel niramuka ibyemeye, bityo intambara imaze amezi 9 hagati ya Israel na Hamas mu ntara ya Gaza ikaba yarangira. Umwe mu bari mu mishyikirano ku ruhande rwa Israel wasabye ko amazina yadatangazwa yavuze ko noneho hari amahirwe agaragara y'uko bagera ku masezerano y'amahoro. Ibi bitandukanye cyane n'ibyabaye mu bihe byashize ubwo Israel yavugaga ko ibisabwa na Hamas kugira ngo ashyirweho umukono idashobora kubyemera. Umuvugizi wa Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ntiyahise asubiza ubusabe bwo kugira icyo avuga. Gusa ku wa gatanu ibiro bye byari byatangaje ko ibiganiro hagati y'impande zombi bizakomeza kandi ko hakiri ibyo batarumvikanaho. Abakozi bo mu nzego z'ubuvuzi muri Gaza bemeza ko intambara imaze guhitana Abanyepalestina bagera ku 38,000 kuva Hamas yagaba igitero muri Israel tariki 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize. Israel ivuga ko Hamas yishe abantu 200,200 igatwara bunyago abandi 250. Afurika y'Uburengerazuba muri iki gihe yacitsemo ibice irakira inama ebyiri z'abakuru b'ibihugu zitandukanye mu mpera z'iki cyumweru. Imwe irakirwa na Niger ihuza abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Sahel biyobowe igisirikare, ikurikirwe n'indi izakirwa na Nigeria none ihuza abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu wa Afurika w'Uburengerazuba CEDEAO. Inama ibera i Niamey kuri wa gatandatu ni iya mbere abakuru b'ibihugu bagize iri mu rwego rw'umuryango mushya bashyizeho witwa Alliance of Sahel States AES. Mali, Burkina Faso na Niger bashyizeho amasezerano yo gutabarana mu kwezi kwa 9 umwaka ushize, banatangaza ko basezeye mu muryango wa CEDEAO mu kwezi kwa mbere. Imwe mu mpamvu zabateye gusezera nk'uko babitangaje ni uko bavuga ko Ubufaransa bwifatiye ku karere kandi budatanga ubufasha buhagije bwo kurwanya abajihadiste. Bavuye muri CEDEAO bahita birukana ingabo z'Ubufaransa zari mu bihugu byabo zivuga ko zazanywe no kurwanya abajihadiste. Icyo gihe bahise biyegereza abo bise abafatanyabikorwa b'abanyakuri ari bo Uburusiya, Turkiya na Irani. Perezida wa Burkina Faso yatangaje ko kuri gahunda y'inama harimo kuganira ku byerekeye kurwanya iterabwoba no kunoza ubufatanye hagati y'ibi bihugu. Inama ya CEDEAO yo muri Nigeria yo izaganira ku buryo ibihugu bihuriye muri uyu muryango bikwiriye kwitwara ku byawusezeyemo bigashinga umuryango mushya. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri weshatu radiyo yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na X mudusanga kuri VOA radiyo yacu. Mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Mu Burundi hadutse indwara ya kolera mu ntara ya Rutana mu majyepfo y'igihugu. Abanduye bose ni Abarundi batashye bavuye muri Tanzania, bari baragiyeyo gushaka imibereho. Ijwi ry'Amerika bateguriye inkuru yifashishije abanywanyi bayo, turagezwaho na Thierry Ndayishimiye. Abamaze gushikanwa ku bitaro by'akarere ka Gihofi mu Rutana bagera kuri 35 kandi bose basanze bagwaye iyo ndwara ya kolera. Gushika kuri wa gatanu kwezi kw'indwi mu bitaro by'Igihofi hariko havurirwa abagera kuri 11. No ku ruhande rwa Makamba muri zone ya Gatabo mu Kayogoro hamaze guharurwa abagera ku 9 batashe baranduye iyo ndwara. Umwe mbere akaba yaritavye Imana ajanye mu bitaro by'Igihofi. Abagwaye bava mu mitumba ya Kabanga, Gatabo, Buyaga
Gihanga, Rutenderi na Gihofi. Haba ku ruhande rwa Gihofi mu Rutana, haba ku ruhande rwa Kayogoro Makamba, abajeje ubwo burere baremeza ko abo bamaze kwandura ari abarundi baba batashe bavuye kurondera ubuzima mu gihugu kibanye ca Tanzania, mu turere twa Kigadye, Muyama, Kitanga, Nguruka, Heru, Oshingo, Nyarugusu, Makere, Mvungwe na Nyamidaho mu ntara ya Kigoma. Abo barundi bajabukira ku vyambu biri ku ruzi Maragarazi kandi mu kinyegero, kuko no mu kwinjira aho muri Tanzania bagenda binyegeje. Ku ruhande rw'akarere k'ubuvuzi ka Makamba, abayobozi bahisemwo gutanga inyigisho zijanye n'ico kiza ku bajejwe intwaro n'abaremesha kiyago bo ku mitumba ihana urubibe na Tanzania muri komine ya Kayogoro kugira ngo bahimirize abahaba. Atanazi Ntungwa nayo ni warongoye ako karere kagizwe na komine ya Makamba, Kayogoro na Kibago. Bisanzwe ntubuza abarundi kwinjira bavuye hanze, kuko n'ubundi uwo barungitse kwicwa. Mugabo urumva twagiye kugira sensibilisation, turigisha ibimenyetso vyayo, hanyuma tubabwira yuko umuntu wese babonye bwa mbere ari hafi baca bitura ivuro rya Gatabo, ariko kubera ko atabuhinga bukwiye bafise bwo kuvura iyo ndwara bogenda directement muri Sosumo. Mu nama warongoye akarere k'ubuvuzi ka Makamba yagiranye n'abarongoye zone, imitumba ya Gatabo n'abaremesha kiyago mu ntango zino ndwi basanze bidashoboka kugenzura abinjira mu Burundi bajabutse Maragarazi. Ntibishoboka kandi ko bobegeraniriza hamwe bakabasuzuma imbere y'uko babarekura bakaja mu mihani wabo. Basanze kandi uwobuza abarundi gutaha mu gihugu cabo byohava bituma abagwaye korera banduza amazi ya Maragarazi asanzwe ashika mu kiyaga ca Tanganyika Nyanzarake, abayakoresha batayatetse nabo bagafatwa. Uwarongoye akarere k'ubuvuzi ka Makamba ati ahubwo dusaba ababa bibonye ko ibimenyetso by'iyo ndwara ya korera kunyaragasa kwitura amavuriro hakiri kare batarasinzikara. Ku ruhande rwa Gihofi naho abajejwe amagara y'abantu nabo nyene iruhande yo guhimiriza bariko baragwanya iyo ndwara ya korera. Muganga Simo Claude Irakoze arongoye akarere k'ubuvuzi ka Gihofi karimwo ibitaro bifise ubuhinga n'ikibanza co kwakiriramwo abagwaye korera agira ati turiko turapompa amazu twabonyemwo abo bagwayi ba mbere. Ikindi turiko turakora nuko muri ico kigo mu bitaro bikuru vy'akarere k'ubuvuzi ka Gihofi aho abagwayi bariko barakurikiranirwa bariyo, abinjiye ntibasohoka gushika batashe bakize. Muri kino gihe abarundi bagiye kurondera ubuzima muri Tanzania batahuka ku bwinshi, abandi nabo bakaja kwimbura ivyo barimiyeyo canke kurangura ibidandazwa bitandukanye. Muganga Simo Claude Irakoze arongoye akarere k'ubuvuzi ka Gihofi abasaba kwirinda uruja n'uruza. Abenegihugu bagume bakurikiza impanuro za muganga, bakurikize amabwirizwa tubabwira y'isuku, ariko kandi bagerageze kugabanya umurindi wo kuguma baja hakurya i Tanzania, kubera twarabonye naho niho iyo ngwara yavuye. Abo bajejwe amagara y'abantu muri utwo turere Uburundi buhana urubibe n'intara ya Kigoma barafise kandi amakenga ko abagwaye bashobora kwiyongera narijya hakurya muri Tanzania hadutse korera, hasanzwe hari ubukene bw'amazi kandi amatwa basumira ntibariko baritaho kugwanya bicemeye ico kiza cahateye. Mu gihe abaja kurondera ubuzima mu gihugu ca Tanzania baba bavuye mu ntara zitandukanye z'Uburundi, abo bajejwe amagara y'abantu mu turere twa Makamba na Gihofi baratera kamo n'imiryango yakira ababo baba bavuye aho mu gihugu ca Tanzania ko nayo nyene yogaba. Basaba cane cane kwitaho gukaraba, bakirinda no kuramukanya kumvo zo gukinga irandagata ry'umugera utera iyo ndwara. Muri Tanzania inzego zishinzwe ubuzima bw'abana mu nkambi ya Nduta ziravuga ko abana bagera ku 1272 bari munsi y'imyaka 5 bugarijwe n'indwara ya bwaki ituma badindira mu mikurire no mu mitekerereze. Mu nkambi ya Nyarugusu naho abana bafite icyo kibazo bagera ku 1200. James Jovin nibyo atubwira. Ibyo bitigiri vyemezwa na muganga Tumaine Nyundo ushinzwe iby'ubuzima bw'abana mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu kiganiro yahaye ijwi ry'Amerika muri komine Kibondo kuvuga ko bafise umugambi wo gukemura ikibazo c'indwara zitandukanye. Agaragaza ko ibice 18% by'abana bari munsi y'imyaka 5 barwaye indwara zivana no gufungura nabi mu nkambi za Nduta
Nduta na Nyarugusu bapfa hafi buri mwaka. Kama mnavyofahamu, wilaya yetu ina kambi ya wakimbizi nako kule kuna watoto chini ya miaka 5. Nkuko mubizi, komine yacu icumbikiye impunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Muri iyo nkambi naho hari abana benshi bari munsi y'imyaka 5, hafi barenga 1200 barwaye indwara ya bwaki. Cyo kimwe no mu nkambi ya Nyarugusu. Ubu turi mu migambi yo gukemura ico kibazo mu bana bose babarizwa muri komine Kibondo no mu nkambi zahungiyemwo abarundi no mu baturanyi b'inkambi za Nduta na Nyarugusu. Ico kibazo kirahari, abarenga 70,000 bugarijwe n'ico kibazo. Ari nayo mpamvu turimo turashakisha umuti yo gukemura ico kibazo kibangamiye abatari bake mu nkambi no mu baturanyi. Wananchi wa Kibondo ambao tunawahita kwa jina maarufu kama host community. Ishirahamwe mpuzamakungu yita ku bifungurwa PAM muri komine Kibondo yemeza ko riri mu migambi yo kongera inguvu mu bijanye n'ubuzima bw'abana basinzikajwe n'indwara zo gufungura nabi mu gihe ridashoboye gutanga ibiribwa bihagije ku mpunzi. Uyu ni Sara Musangi yaserukiye ishirahamwe PAM. Mategemeo ya WFP kwamba angalau sasa watoto wenye utapiamlo watakuwa wanatambuliwa mapema. PAM itegekanya ko amatohoza y'abana bagwaye bwaki azoza arakorwa hakiri kare mu ntumbero yo kubavura no kugabanya ibitigiri by'abapfa. Ikindi tuzotanga ibikoresho byo gufasha mu buvuzi no kumenya abana barwaye hakiri kare kugira bavugwe batarasinzikara cyane. Basi anapokutana na watoto wenye utapiamlo achukue hatua. Nkuko bamwe mu bavyeyi babibwiye ijwi ry'Amerika, ibiribwa ni kimwe mu bibazo bikomereye impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu, mu gihe minsi yose bamira ku bugari n'ubushaza hafi buri mwaka. Impunzi zo mu nkambi ya Nduta zivuga ko ikibazo cyo gufungura nabi kibasira n'abakuze, kuko impunzi yitwa impunzi kabisa iritabwaho ikaronka byose ibisabwa ibikeneye impunzi. Ahubwo jewe mbona yuko ngaha kweri mw'iyi nkambi kintu cerekeye ubuzima bw'umwe mu bifungurwa kweri ndabona yuko umengo ico nico kigize kiduteye ingorane kabisa, kiraduteye ingorane gose. Dufasha katwiyumvira ko bakazabadura ivyo kurya nk'iri pikadoro ukwezi turose ifu n'ubushaza hanyuma tukaronka nk'umuceri n'ibiharagi bakazabadura mu ntumbe z'uko byadushoboye kugira amagara meza. Ubasaba ko hogira n'undi munsi mukatwiyumvira ko mukadukabira utwo kurya kaduha nk'izindi zo kurya kuko abantu kweri amagwara yabaye menshi amaistoma. Mu gihe leta ya Tanzania n'u Burundi bari mu migambi yo gutahukana impunzi zose z'abarundi, imfashanyo zigenewe impunzi zaragabanije ku rugero runini, bigatuma ubuzima bubi kandi bugoye cyane mu mpunzi zahungiye mu gihugu ca Tanzania. Twahora duhabwa amagarama 380 kila muntu, ariko ubu dusigaye duhabwa igarama 320. Ni ukuvuga indya zaragabanutse gose, kandi binasubiye turonka indya zitameze neza. Nk'ubuzima bw'abantu buca bugenda nabi, hariho abatajya ubugari bivanye n'ubumuga bafise. Ku bw'izo mpamvu impunzi zisaba leta ya Tanzania na ASER gukemura ivyo bibazo bisunze amategeko mpuzamakungu agenga impunzi. Kuva muri komine Kibondo iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovine ku bw'ijwi ry'Amerika. Inshuti muduteze amatwi, tugeze mu mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima dutegurirwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro bungabunga ubuzima. Mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe. Eugenie Mukankusi. Umwuka duhumeka buri munsi ugira ingaruka ku buzima bwacu. Ibyuka bya dioxide de sulfure ndetse n'ibya carbone ni bimwe mu bihumanya bikunze kwangiza ubuziranenge bw'umwuka ku isi. Inzobere zivuga ko guhumeka umwuka mubi bishobora gutera kanseri, indwara zibasira ubwonko ndetse n'iz'umutima. Nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS, ihumana ry'umwuka rihitana abantu bangana na miliyoni 7 ku isi buri mwaka. Raporo y'umwaka ushize wa 2023 yakozwe n'ikigo ACARE ku buziranenge bw'umwuka ku isi igaragaza ko ku bihugu 134 byasuzumwe 7 byonyine aribyo byujuje ibipimo biboneye by'ubuziranenge bw'umwuka. Muri ibyo harimo Iceland, ibirwa bya Maurice ndetse na Nouvelle-Zélande. Reka dutangirire muri Kenya, aho abanyeshuri bo ku ishuri rituranye n'ikimpoteri kinini kurusha ibindi muri icyo gihugu batangiye gutera ibiti by'imigano mu rwego rwo kongera ubuziranenge bw'umwuka. Ibyuka binuka bicucumuka mu myanda yo muri icyo kimpoteri biragira ingaruka ku buzima bw'abanyeshuri,
ari byo iri shuri ubu ririmo guhangana nabyo. N'udusuka two gukora mu busitani hamwe n'ingemwe z'imigano mu ntoki, abanyeshuri bateraniye kuri site y'ishuri ryabo riteraho ibiti. Icyizere muri bo ni cyose ko ibi biti bizakura bikayungurura umwuka uhumanye cyane hafi y'iri shuri. Ibiti by'imigano birenga 100 bikoze agashyamba gato gatewe hafi y'ishuri ryisumbuye rya Ndangola riherereye mu burasirazuba bw'umurwa mukuru wa Kenya, Nairobi, hafi y'ikimoteri kinini kurusha ibindi muri iki gihugu. The dam site produces gas in the morning and also in the afternoon. Zimwe mu ngorane zitwugarije ni umunuko uva mu kimoteri, umwotsi ucucumukamo. Gutwikira biriya bintu hariya bicucumura ibyotsi rwose nabyo bitera indwara ya asima. Asima ni indwara ikunze kugaragara cyane mu ishuri ryisumbuye rya Dandora. Ibyotsi binuka bicucumuka bivuye mu gutwika imyanda buri gitondo bigasakara mu kigo cy'ishuri kiri hafi aho. Uyu mushinga wo gutera imigano uri mu buryo bw'iri shuri bwo kwirwanaho. Beautycas Maina ni umuyobozi w'iri shuri. My motivation of initiating Babu project in the school was to mitigate the... Icyanteye umwete wo gutangiza umushinga wo gutera imigano mu kigo kwari ukugira ngo duhangane n'ingaruka z'ikimoteri. Gihumanya cyane umwuka duhumeka rwose, kandi hamwe n'uyu mushinga nzi ko bigiye kugabanya umubare w'abanduraga indwara z'ubuhumekero mu batuye agace ka Dandora. Ikimoteri cya Ndangola kiri mu buso bukabakaba hegitari 50 z'ubutaka kandi kimenwaho toni zirenga 2,000 z'imyanda buri munsi. Iyo iva ivanywe mu mujyi wa Nairobi utuwe n'abagera kuri miliyoni 4. Ingaruka z'iki kimoteri zibasha kumvikana mu ntera y'ibirometero. Abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko umwuka wo muri Nairobi akenshi unahumanywa n'ibyotsi bivurwa n'imodoka zishaje n'ibindi bihumanwa birimo ibyotsi bicucumuka mu nganda usanga akenshi zubatse hafi y'ibice bituwe. Adriana Bandi ni inzobere mu bijyanye n'ubuziranenge bw'umwuka muri porogaramu ya Loni yita ku bidukikije mu ishami ryayo ry'akarere ka Afurika. Ingaruka z'ihumana ry'imyuka zigera ku bice byose by'imibiri yacu birimo ubwonko, ingingo zinyuranye harimo ibihaha ndetse yewe zigera no ku mwana ukiri mu nda. Uburyo bwiza bwo kwirinda guhumeka umwuka wanduye ni ukugabanya kujya aho ushobora guhurira nawo. Ubu gutera ibiti by'imigano bituma hari uruzitiro rushyizweho mu bijyanye n'umwuka wandura unyuze aho bitari, cyane cyane urebye uduce duto duto tutaboneshwa ijisho. Ikindi birumvikana iterwa ry'imigano rituma haba igikorwa cy'ibimera cyo gukora umwuka mwiza. Ishami rya Loni ryita ku buzima OMS rivuga ko ihumana ry'umwuka ryica abantu babarirwa muri miliyoni 7 ku isi, kandi 99% ry'abatuye isi bagerwaho n'umwuka wanduye mu 2019. Ubona ute uko ubuziranenge bw'umwuka buhagaze aho utuye? Ese ni izihe mpinduka wifuza kubona zishyirwa mu bikorwa ngo bwiyongere? Ibi ni bimwe mu bisubizo by'abatuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ihumana ry'umwuka hano muri Uvira kandi riraterwa n'impamvu nyinshi. Imwe muri izo mpamvu tubona hano niterwa n'abantu, ariyo itemwa ry'ibiti. Twugarijwe kandi n'ibiza kamere nk'imyuzure isenya amazu, ikangiza ibidukikije, ndetse ikaba yanasenya ibikorwa remezo by'isukura, bikagira ingaruka ku mwuka duhumeka. Des situations que nous vivons, beaucoup de choses restent à désirer sur la qualité de l'air que nous respirons dans notre communauté ici à Uvira. Umwuka duhumeka hano i Uvira nta buziranenge ufite. Ibyo twarabibonye kuko hari impamvu 3 z'ingenzi zangiza umwuka duhumeka. Nta dusanduku rusange twagenewe gutama imyanda, abantu barayijugunya aho babonye, mu miferege, munsi y'ibiraro, ku mihanda. Abantu baranduza ahantu rusange. Hari kandi ikibazo cy'ubwiyongere bw'amazi y'ikiyaga Tanganyika, kandi aya mazi aranduye. Muri Uvira nta mihanda myiza dufite, iyo abantu batwara imodoka zitumura ivumbi ryinshi. Pour améliorer la qualité de l'air de manière pratique, mu kongera ubuziranenge bw'umwuka mu buryo bufatika, nibwira ko hano muri Uvira, urugero, abategetsi bo mu nzego z'ibanze cyangwa aba guverinoma bakwiye gufata ingamba zafasha mu kubungabunga ibidukikije no kuzamura ubuziranenge bw'umwuka. Icyo nshaka gusobanura nuko nk'urugero, buri muntu wese ufite ikibanza yasabwa gutera igiti. Nuko hoba isuku muhana, iya myanda yose bata mu mazi bashira ahantu hariho hose igomba gushaka kundi bivaho. Ubundi kandi nta mihanda, mu mihanda kubera ko nta mihanda myiza dufite, hariho umukungugu abantu bahumeka nawo ukabatera indwara kubera imihindagurikire y'ikirere. Habaye icokere gituma
abantu bakingura amadirisha bizateye indwara. Icyo twifuza ni uko hoterwa ibiti muri ya misozi, abantu bakagira isuku hano muri uyu muhana, imihanda igakorwa.